kabila zote, baada kuaminika na kwa wakati ufao, naweza sana mata uwiano, kila kitu kiko nyumbani. Kongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Kivutimes Radio, ni radio kinyamakuru kivutimes.com cyandikirwa i Bukavu mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turi ku minsi 8 n'ukwezi kwa karindwi umwaka ni 2021 muri kumwe nanje Freddy Salusi wabateguriye kino kiganiro kandi ugiye kukibagezaho uyu munsi, aho tugiye kuganira ku bibazo by'akarere. Nkuko rero mwabibonye inkuru yabaye Kimomo ubwo ibibazo byari maze hafi amayinga 3 mu Minembwe, aho abasoda bakuru bacicikanyara mu Minembwe, ndetse habayeho n'imyigaragambyo y'abagore bazengurutse ikaya kiziba ya gisirikare, aho ndetse bamwe baje kuhasiga ubuzima. Ariko ikibazo na n'ubu kikaba cyari kitarakemuka kugeza uyu munsi. Rero amakuru dufite hano kuri Kivutimes nuko uyu munsi arigo uwabaye imbarutso muri kila kibazo ari we Rutebuka, bwana Rutebuka, umwe mbo ingabo za leta zishinja kuba afite ibirwanisho, ndetse bakavuga ko ari umurwanyi w'imitwe ihungabanya umutekano hariya muri karere. Akaba yurijwe indege yerekeza kuri region militaire i Bukavu ku gicamunsi, aho amakuru rero avuga ko abaturage bo mu Minembwe bavuga ko baganira na Kivutimes bakaba batubwiye ko asa nkaho yibwe. Ibi rero tukaba ari byo tuza kuba tuganiraho. Hagati aho ngaho abantu batandukanye bakorera muri karere, harimo barwemeza mirimo ndetse n'abafite amashuri makuru, bakoze inyandiko zitandukanye zivuga ko zitabariza kariya karere ko kari mu kaga, ndetse hashobora kuvuka imvururu zitandukanye zijyanisha abaturage ndetse n'ubuyobozi bw'ingabo buri hariya. Ingabo nazo zakomeze gushinjwa cyane gukorana n'imitwe yihungabanya umutekano hariya, ndetse no kugurisha imbunda mu baturage. Kugeza ubu ngubu rero urubanza rukaba rwarasomwe minsi 2. Urubanza rwasomwe ruregwamo abagabo 2 bafite bakorera leta ya Kongo, handavuga FRDC, gisirikare cya leta, bivugwa ko ari bo bagurisha, ndetse hanavugwamo undi bivuga ko ari we wishe abagore bapfuye hariya mu Minembwe. Ibi rero nkuko mwakomeje mu bitwandikira, abantu benshi batubwiye ko bategereje kumva ico ubuyobozi bwite bwa leta bukorera mu Minembwe buvuga, ndetse n'abandi batandukanye bakorera muri karere. Niyo mpamvu rero uyu munsi Kivutimes yatekereje abatumirwa bacu baza kuba batuganiriza kuri kino kibazo. Mwese mwagiye mutwandikiraho munaduhamagara muri benshi bati dukeneye kumva ico abantu bahumeka kuri kila kibazo. Kumwe rero na bwana Nzabinesha Gad Mukiza, ni umuyobozi wa commune rurale ya Minembwe. Bwana Gad Mukiza, turakuramukije kandi tugwaye ikaze hano muri studio zacu. Murakoze, turabaramukije natwe. Yego, mu Minembwe kugeza ubu ngubu ameze gute muri akagoroba, mu gihe habaye nyine ibibazo tuza kugarukaho muri make? Umwuka abaturage ameze gute? Baba bagiye mu mariri yabo, baba baryamye, bimeze gute kugeza ubu ngubu? Kugeza ubu nyine hari amakuru menshi, hari umubabaro, hahuriranye usizi za Rutebuka mu ijoro ry'ejo. Hari inka ziyibwe zanyazwe hariya mu Bidegu. Umunsi w'ejo hagenda izindi hariya mu bice bya za Rutebuka mu Marango. Uyu munsi harongera hagenda izindi muri ibi bice bya Kivumu. Uyu munsi nanone aba ari wo munsi Rutebuka ajanwa i Bukavu. Urumva muri ayo makuru yose ni amakuru abise atameze neza. Niyo mpamvu abantu benshi bize babaye
ubona bababaye cyane. Murakoze cyane, tubahe pole cyane ku bibazo muhura nabyo cyane cyane nkamwe nk'abayobozi bayoboye abaturage aho ngaho. Reka turi kumwe kandi na Dr Lazar Sebitereko, akaba ari umuyobozi mukuru wa Université Ebenezer ikorera muri kariya gace ka Minembwe. Dr Lazar, kaze mu biganiro zacu. Murakoze cyane kuba mwadutumiye. Yego, turabaramukije cyane namwe aho muherereye, ndetse kandi tunabashimira ko mwabashije kutwitaba kandi tunabaha pole cyane mu nyandiko zanyu twabonye mutanga mutabariza abaturage bari hariya n'akazi mukomeza gukora. Reka rero dutangire ikiganiro cyacu. Ikiganiro nigo fashwamo na mugenzi wanje uri ku kicaro gikuru cyacu i Bukavu, Bwana Musole Mulimo Jose, akaba rero ari i Bukavu aho ari kudufasha kugira ngo muri realisation ya kino kiganiro. Reka wenda mpere kwa Burgumestre Gadi Nzabinesha Mukiza, uri umuyobozi wa commune Minembwe. Kuri ubu akarere kifashe gute muri rusange mu bijanye n'imibero y'abaturage n'umutekano? Bwana Gadi. Nguko nari bivuze mu mwanya, umutekano ntabwo wifashe neza. Nkubwiye ubwizi bw'inka cyangwa se urunyago rw'inka rubaye iminsi 3 ikurikirana, iminsi 2 3 ikurikirana. Donc urumva abo ni ba mayimayi baturutse ruhande rwa za Mutambara, bajana ingara mu Bitego, baturuka uruhande rw'Irurenge, bajana inka zari hariya mu Rutegita, mu Marango. Uyu munsi bajanye izindi zari ku Kivumu hano mu Rudabagiza. Urumva umutekano ntabwo wifashe neza. Haza gukutira aya makuru twari tuvuganye ya Rutebuka, nayo ni ikindi kibazo gikomeye. Urumva nuko bimeze, umutekano ndumeze neza. Tugikomereje aho ngaho, Bwana Gadi Nzabinesha, hariho kuva ku minsi 12 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2021 mu Minembwe abagore bakoze imyigaragambyo yo gusaba ko uwitwa Rutebuka ushinzwa kugura ibirwanisho no kubitunga yarekurwa. Ariko uyu munsi hari amakuru agera kuri Kivutimes avuga ko yajanwe i Bukavu, akaba yajanwe n'ingufu za gisirikare, ingufu zikorera aho ngaho mu Minembwe. Igikorwa cyo kumujana abaturage ntago babyifuzaga, birumvikana. Mwebwe kuri mwebwe bisobanura iki nk'abayobozi bako karere? Kumujana ntabwo ari ikintu, harimo ibintu byinshi nyine. Baragiye ni dosiye irimo amahinda menshi, irimo ibinyoma byinshi. Rutebuka twese twari tumuzi nka twirwaneho, urwanira mu twirwaneho, ijambo twirwaneho. Abaturage bose barahagurutse barirwanira nyine, bitewe n'impamvu y'uko hari ibintu za leta byagaragaza igitego nkeya. Hanyuma rero ikibazo cyabaye, abaturage bababaye cyane kubona Rutebuka bamwuriza ngo agende. Babikoze nk'ibintu n'ibintu bya fraude. Twari twabonye haje abacamanza baje gukurikirana ibyabaye. Mu bisanzwe imbarutso Rutebuka yabaye imbarutso y'amahinda y'ibinyoma. Barabesha. Rutebuka ni twirwaneho yavuzwe, isobanutse, izwi, itarimo kundi nkuko n'ayandi moko nyine hano ariko byari bimeze. Hari abandi bafite babishambuke, abandi bafite abandi. Hanyuma rero kuvugaga ngo baze kubifata babiremereze babigira ibindi, urumva izo inyungu zindi za politike tutazi.
ariko uravuga ko ari twirwaneho ariko arashinjwa kugurisha no gutunga imbunda abaturage. Rero mu gihe bafatiwe mu cuho bene ico ngico ngira ngo nubwo yabari twirwaneho hari amategeko ahana abantu bafite imbunda kandi bazigurisha. Okay, hari amategeko aba mu gihe nyine cyumvikana cy'umurongo w'ibintu byose ubutegetsi, amategeko avugwa mu butegetsi. None mu gihe kano gace kino ruguru gafite ibibazo byinshi abantu batazi, kandi twakomeje kuganira n'abategetsi bakuru bo muri iki gihugu. Urabona kuri none uhereye muri groupement ya Bijombo nta chef de groupement uriyo, ukaza muri iki gihugu cyose secteur y'Itombwe, secteur ya Tanganyika, secteur za Mutambaraziya, nta butegetsi bundi buri ino ruguru muri Hoplat. None se uraza gukoresha amategeko hatari ubutegetsi n'izina gutyo, ariko bitagaragara ko haba hari ubutegetsi. Ahitwa ko hari ibiro bya leta bikora bamanika idarapo ni hano mu Minembwe gusa, nta handi. Nugera mu Kamombo nta biro bihari, nugera mu Bijombo nta biro bihari, hano mu Gipupu ni ba mayimayi bahari, nta biro bihari bya leta. Ibyo n'ibyo bibazo. Noneho ntiwovuga ngo urubahiriza amategeko mu gihe n'ubwo butegetsi butagaragara ngo bukore. Ugiye i Rurenge ntiwobona na polisi, ntiwobona FRDC, ntiwobona nta kintu wobona. Aho hagapfira akaba ikindi kibazo gikomeye cyane cy'umutekano w'akarere kose. FRDC baraje abasirikare benshi, brigade ikwiriye, ariko nyine ibintu bitangaza abantu bahera hano mu Minembwe, baba hano kandi ni benshi cyane kandi bafite ibikoresho bikwiriye, ariko bahera aha. Izo ntizabuza abaza kwirinka kuzitwara. Ngubwiye ko n'uyu munsi zagiye hano mu Rudabagiza, sinzi ko wowe uzi mu Minembwe. Mu Rudabagiza ni nk'ibirometero 3 ukagera ku kibuga cy'indege cyo mu Minembwe. Ejo aho zagiye mu Rukigita ni nk'ibirometero 6, ahinga zari ziri 5, hagati ya 5 na 6. Tumwe n'ibyo abaturage baravuga ati noneho ubwo leta idahaye twitaho, reka twirwaneho. Naho byaturutse kuko turabahamya, twagiye tureba uko byavutse bigenda bivuriwa, kandi abaturage babibwira ubutegetsi kugeza mu nzego zo hejuru. Wenda nkwibutse ko hano higeze kugera directeur de cabinet w'umukuru w'igihugu, hageze chef d'état major turu zibiri, twigeze kuraza hano abagenero 10, abakuru b'ingabo 10 b'ipeta rya general hano twarabaraje hano mu Minembwe. Izo bibazo zose barabizi, tubabwira ikibazo cyatwirwaneho. N'ibyo twabwira ati leta nifata inshingano zayo, icunga umutekano w'abaturage, icunge n'ibintu byabo. Ariko icyo kintu cyarananiranye kugeza n'ubu. Maze kukubwira ibibaye muri ino minsi, apana ndetse kuvuga amakuru ya kera. Nicyo nicyo kibazo. Mu gihe rero bamufashe Rutebuka, bamufatiye muwe, yego basanga nyine afite imbunde, ariko byari bizwi, bari baratubwiye kuva mbere. Aho ndi umuhamya, baratubwira ati imbunde uwo tuzofata n'imbunde hanze ukabona watwaye imbunda ati yo ni iya leta, ni iya FRDC. Ariko nta burenganzira dufite bwo kuza gukora izo bita mu Gifaransa perquisition, ngo tugende dukura imbunde ziri mu baturage. Turabizi abanyamurenge bamwe murazifite, abapfurero benshi barazifite, abazembe bamwe barazifite, abanyinzu bamwe barazifite. Nuko bimeze ati ibyo turabizi, turi abasirikare turabizi, ariko titurahabwa ordre yo kuja kunyaga abaturage bose imbunde. Ariko iyo tuzobona hanze uzihenda akayisohokana hanze tukayibona n'amaso ati yo ni yacu. Izo twabivuganye nabo si rimwe si kabiri, kenshi cyane.
noneho Rutebuka bamusanze mu nzu aryamye yego nyine barayimusangana ariko ni muri ubwo buryo nuko byari bimeze ni context y'akarere nuko niyo shusho yacu noneho kuvuga ngo baramutwaye nico gutuma mu mitwe y'abantu hariho ibibazo byinshi parce nk'abo tuganira nyine kuko nawe ubimbaza nyine umusivile bamufatanya imbunde hanyuma ngo abantu baragumutse ngo bemeye ko afungwa urumva icyo kintu nticoroshe icyo kintu ntawo cyumva ariko ku muntu waha mu karere noneho kugira ngo tubitahure neza ni ukubaza ngo ese uyu muntu yafashe imbunde kubera iki aba bantu bizagazaho abitwa ba mayimayi abitwa ba bishambuke bande abo bose bagiye bafata imbunde kubera iki habaye amakoalisiyo urabizi amoko atatu abapfero abanyindu ababende barihuza baba nk'umuntu umwe bafata intwaro barwanya ubwoko bw'abanyamurenga aho turabahamya twarabibonye si rimwe si kabiri iki gihugu cyose gisenyuka tubibona noneho bose bihagaraho barwanaho leta ariyo FARDC iraziba nka arbitre hagati irarebera mu bihe byinshi kuko ibyo turabivuga tudafite ubwoba kuko hari ibintu twabonye kandi abantu badashobora guceceka voilà en bref ni uko abantu babisobanura so ukuvuga ngo abantu ntibazi amategeko arazwi ariko kandi noneho leta yari ikwiye gufata inshingano zayo igacunga umutekano w'abantu bose amoko yose n'ibintu byabo bigacungerwa. Urakoze cyane bwana Mukiza Gadezaminesha umuyobozi w'ubutegetsi bwite bwa leta bukorera mu Minembwe. Dr Lazar muri ba rwiyemezamirimo mu gihugu cya Kongo aho muyoboye kaminuza ya Benezeri imwe muri kaminuza zirerera ako karere mukaba ndetse munafite n'ubunararibonye butandukanye kuba Rutebuka yajanwe i Bukavu aho agiye gukurikiranwa n'inzego z'ubutabera kubera iki abaturage batabishakaga? Murakoze cyane kuba mutubaje kigoye reba uburyo wegera telefone yawe sinzi irimo amakaraza irimo urimo urakatika sinzi wareba ahantu hari connection ndimo nyumva ubu noneho twarakumva uratwumva neza Dr Dr rero ndumva umurongo we utari kumvikana neza sinzi niba wenda yaza kureba uburyo agira telefone ye noneho akaza kongera kugaruka muri studio bagenzi banje baraza kumfasha kugira ngo yongera agarwe. Dr mwaba mutwumva noneho? Ndumva Dr atatwumva bwana Mukiza Nzaminesha wenda twakomereza aho ngaho reka wenda nongere nkugarukeho mu gihe dutegereje ko Dr Lazar aza kuba aboneka ku murongo nanatunganya telefone yiwe. Allo uratwumva neza Dr? Allo ndabumva mumbabarira no nanje ndakumva neza rwose. Narimze nti yarabiciye hirya no hino ikibazo cya Rutebuka uno munsi niwe kivugwaho ariko ndatekereza kuko kiri ku muntu wese usa na Rutebuka nimba ababyeyi bari bagize iminsi 16 bahaye basaba kurenganurwa kandi bari banabisabye bati uyu muntu uko ari siwe wenyine gani twese kuko niba yarafashe intwaro kandi atanahakana niki cyatumye ayifata ese uno munsi igikenewe niki hakenewe ubutungane
bamwe bavuga bati twebwe dukeneye ubutungane, ariko abandi nabo bakarira bavuga bati natwe dukeneye ubutungane, dukeneye na protection, dukeneye yuko turindwa. Imyaka ine ishize leta ihari, kuba abasirikare barabaye muri kariya karere, twabonye inzu umuntu apfa ari umwe, inzu isenywa ari imwe, inka inyagwa ari imwe. Ariko uno munsi tugeze aho akarere kose gashira, abantu benshi ibihumbi bagashira, abandi bagahunga. Noneho ukibaza uti leta irihe, ubutegetsi buri, icyo nicyo kibazo kinini cyagiye kigaruka kugeza uno munsi. Rero icyo wenda nizera nuko Kongo ifite abategetsi, ifite ubutegetsi, kandi Rutebuka nimba bamukuye Minembwe bakamujana i Bukavu cyangwa Kinshasa, turacafite icyizere kuko hari ubutegetsi kandi hari n'ubutungane. Niba mushira mu butungane budahengamye, nta bwoba mfite, nta nkeka mfite yuko azagaragaza ukuri kwiwe, kandi ukuri kwiwe niko kuri kwacu, kuko uko arengana cyangwa se akababaro ke niko kababaro kacu. Kubera kuko ico ahaye azira nico nanje nzira, n'undi azozira n'uwundi utuye ariya karere kose nico azira. Niba uno munsi hariho abajejwe cyangwa se abashinzwe umutekano w'abantu ntibawukora, none ukavuga nti nimba bananiwe kuwundindira kandi aribo babifitiye ubushobozi, aho kugira ngo nzopfe none reka nzopfe noneho nkirwanaho. Sintekereza kuko mu kwirwanaho harimo icyaha, nta cyaha kibamo, ahubwo kutirwanaho nico cyaha. Kudahagarara ngo uvuge cyangwa se uhagararire uburenganzira bwawe nico cyaha. Ariko kuvuga ngo umuntu azire kubera kuko inzego zananiwe kumukingira, nawe yahaguruka kugira ngo yikingire, kikaba icyaha. Ndatekereza kuko aho niho navuze nti ahari haracara abagabo b'ukuri mu gihugu bazarenganura Rutebuka n'abasa nawe. Urakoze cyane Dr Lazar Sebitereko. Ndakeka ko wenda hangaha humvikanye icyo ushatse kuvuga cyane. Hanyuma wenda reka tugaruke ku rubanza rw'abariya bantu, kuko zose bifitanye isano na kino kibazo cya Rutebuka. Wenda reka tuhere kwa Bwana Gad. Bwana Gad, mu Minembwe haravugwa urubanza ruregwamo abasoda. Warukomojeho, uraruvuga, uvuga ko haje abacamanza, ndetse abo basoda baregwa, baranaregwa na leta ya province, nk'uko twabitangarijwe n'umuvugizi wa province ejo bundi atangariza Kivutimes ati urubanza rugiye gutangira rw'abantu bishe ziriya karengane z'abari abadamu. None urwo rubanza harimo uregwa kwica abamama, ndetse n'undi uregwa kugurisha intwaro. Urubanza rwabo rwifashe gute kugeza ubu ngubu? Ko urubanza rwabo rwifashe gute kugeza ubu ngubu, ko abantu bakeneye kumenya uburyo urwo rubanza rugenda? haje abajuriste nyine, haje uwo bita premier president wa cour militaire Bukavu, azana na auditeur supérieur, urumva ni cyari kimwe nyine n'urukiko rwa gisirikare.
baraza baje guca imanza z'abariya abantu barashe abamama b'abagore bane na wa muhungu bitwenge. C'est vrai ubwa mbere hariho abariya abamama bapfuye ku itariki 30, ariko hariho undi muhungu bita Nzabinesha warashwe ku itariki 25. iwe ntirimwo, ariko nawe yaguye hariya mu matego hariya hafi inyuma y'ibiro bya polisi. Abo ngabo uko niko bari batangiye, bamaze gushika bahera ku dosiye y'umuriyetena koloneli ngo wagurishije imbunde muri ho plaque ya Uvira iriya za Muramza. Iyo niyo bari bagizemwo nk'iminsi 2. Uyu munsi niwo bamukatiye, basomye banza bamukatiye ngo imyaka 2 y'igifungo nyine. Niko byagenze. Iyi yindi dosiye rero yari itaratangira neza, kuvuga ko itangira babanje kubonana n'imiryango y'abariya bapfuye baraganira. Rero hari hakiri faze yo konstituwa amadosiye neza kugira ngo binjire mu rubanza nyarwo. Niko bimeze. Rutebuka rero yagiye mu gihe urwo rubanza rwari rutaratangira neza, bari bagiye barutegura mbese. None Chef Gadi, kubera iki izo manza ari zibiri zahujwe? Kubera iki izo manza zomba ari zibiri zahurijwe hamwe? Imanza zibiri hariho urubanza ruregwamo umusoda wishe bariya bamama, hakaregwa n'undi uregwa iwe kugurisha intwaro. Kubera iki izo manza zombi zahujwe? Urumvaga byose ni urukiko rwaje. Nanjye niho nari nkubwiye twashatse uburyo twoshiramwo n'urwuriya w'itariki 25 n'izindi nyinshi. Hariho ibintu byinshi byabaye hano byinshi wenda mutazi kandi nyine n'abacamanza batazi. Bavugaga ati muri uyu mwanya duprofite tuje hano, ikituzanye ni uguca urubanza rw'abariya basirikare barashe bariya badamu na bitwenge. Noneho baprofitaga no gukora ibyabo. Uwo musirikare wo kumuranza ibyaha byiwe yabikoze umwaka ushize, ntabwo ari uno mwaka. Hakaba n'undi nanone uzokurikira uwo nawe ngo ni uwundi wagurishije intwaro hano ku Munyi, hano mu Marango. Iwe n'uno mwaka ngira ngo abo bose bariko babishyira ngo ku murongo, ariko icyabazanye iki cyane ni kiriya kugira ngo bagire iyo chambre foraine w'ikibanza hanze hajya aho abasoda bakoreye ibyaha ngo ariho bakira imanza. Uko bihaye bigenda rero, abantu babonye Rutebuka agiye, kuko hari benshi bariko bavuga bati okay, ubwo baje Rutebuka noneho aburane aje mu rubanza, aje mu rukiko, ariko aburanire hano kuko baje. None dore bari bagize iminsi 4 hano, none yaramurije aragiye. Ibyo zose ni ibintu bizana ibibazo byinshi mu mitwe y'abantu bibaza imikorere nyine y'urukiko par rapport no hejuru n'inzego za gisirikare zo hejuru. Tubutse ko turi kumwe na Bwana Gadi Nzabinesha Mukiza, akaba ari umuyobozi wa commune rurale ya Minembwe, ubutegetsi bwite bwa leta bukorera mu Minembwe. Turi kumwe kandi na Dr Lazar Sebitereko, umuyobozi mukuru wa kaminuza ya Ebenezer ikorera muri kariya karere. Dr Lazar, nkugarukaho gatoya, wenda tugaruka turacari kuri urwo rubanza. Twabonye mwandiko urwandiko ndetse dufitiye na kopi hano kuri Kivutimes musaba leta ya Kongo ko yakemura ikibazo kiri mu Minembwe mu buryo mwise donc kugikemura mu buryo buri sincere. Kuri ubu mu Minembwe hari urubanza rw'abasoda wagurishije amasasu ndetse n'uwishe bari abamama bapfuye ejo bundi. Byaba ari bimwavugaga se muri rura rwandiko rwanyu musaba leta?
Dr Lazar sinzi niba atwumva. Ndabumva. Yego, sinzi niba wumvise uko nakubajije. Numvise nari mvuze ngo ntabwo twebwe dufite kubwira leta ngo uca urubanza ukuntu. Leta niyo izi uko ukwiye guca imanza. Kuba bozicira mu Minembwe ni byiza, kuba bozicira ahandi ariho hose ni byiza. Icyo ndatekereza ko abantu baba bakeneye ni uko imanza zicibwa kandi hagacibwa imanza zitarenganye. Kimwe ho gihe gisa n'igitangaje ubu nyine ni uko bazanye urukiko mu Minembwe bagatangira kuburanisha abagurishije imbunda. Ariko noneho uwo bafatanye imbunda cyangwa se uwayiguze iwe bakamujana kumuburanisha ahandi. Ico kubera ko we ahari jewe ntazi amategeko sinshobora kubyumva cyangwa se zenda ngo mbihereze umurongo. Ababikoze barabizi, ariko ganje umuturage utazi amategeko cyangwa se utazi uko baza babikora, ni gute ufata umwe ukamuburanishiriza ahandi yakoreye icyaha, noneho uwundi we ukamufata ukamujana kumuburanishiriza ahandi? Aho wa wundi se icyo ntitucumva. Ngewe kubwanje zenda hari n'abandi benshi bameze nkanje ntitucumva. Ariko icyo twasabaga kandi n'ubu dusaba ni uko hakwiriye kuba urubanza, hagacibwa imanza zidahengana. Uwakoze icyaha nikimufata agihanirwa. Icyo nicyo twifuza, kandi turifuza kuko haba imanza ku bantu bose baregwa kwicara, ntibatoranye ngo baze bavuge ngo reka dufate uyu tubaturiya ariko uyu nguyu we tumureke. Iyi ni imyaka 4 tugize muri iki kibazo cy'intambara, kandi muri izo ntambara hari abantu bagiye bavugwa kubera ibikorwa bibi bagiye bakorera abaturage. Hariho abasirikare, abantu simvuga FRDC nka institution cyangwa se ngo mvuge leta yose nka institution, ariko hariho abantu muri FRDC bagiye bavugwa, hariho abantu muri leta bagiye bavugwa bakavugwa bitewe bikurikiranye n'amajambo yabo bagiye bavuga, bakayavugira kuri radiyo za leta, bakayavugira mu binyamakuru, bakavuga bari mu mirimo ya leta, ariko ntihagire ikintu na kimwe gikorwa. Bagahamagarira abaturage kwanga abandi baturage, bagahamagarira abaturage kwica abandi baturage, bagahamagarira abaturage ku bikorwa by'urugomo, barega abandi bantu cyangwa se babikorera abandi bantu. Abo bantu bakaba leta ntiyagira icyo bakora. Aho hakaba abantu bari mu gisoda cya leta, abo bantu bakaregwa bitewe n'ibikorwa byabo bakoze, abantu bagapfa, ibintu bikanyagwa, imihana igatwikwa, bahari ntacyo bahaye bakora. Abo bakaregwa ariko ntihagire icyo bakorwaho. Hakaba abandi bakorana na mayimayi kazi gatera, kuko twageze ahantu FRDC ndetse na leta bakavuga ngo intambara ziri cyangwa se ziri mu karere kose ngo ni iz'abamayimayi, ngo ni iz'abaturage, ni iz'abazatwirwaneho, ni iz'agumino. Ariko noneho nk'umubyeyi kandi tugeze no kubivuga, ese wokomeza ukavuga ngo urakomeza urebe habe n'ubwo bahe barwana, urakomeza urebera abana bawe barwana kubaka. Abasirikare tukabavuga, abantu bakabavuga hirya no hino, amaraporo arahari, ariko tukabona ko nta bihaye bikorwa.
kugeza none tugize imyaka ine ndetse ko turaje kuwa umwaka wa gatanu. Noneho ibyo bikorwa byose uko duhaye tubona uko buca niko tubona ubugizi bwa nabi bukomeza kuba, kugezaho noneho n'ababyeyi ababyeyi abakecuru b'imyaka 70 noneho umuntu agafata imbunda akabona abakecuru bamwe na mbona bafite za Bibiliya biriwe basenga, biriwe baririmba, biriwe bahamagara nyabona n'uturenganya bwira bakaba kandi gano bakaraswa abategetsi bakuru bahagisoda bahagisirikare ukibaza utese ubu butungane duhaye dusaba kubera iki barya abantu bo barezwe badashobora guhamagara nabo ngo babaze. Ngiki kibazo kinini abantu bibaza, ariko icyo twasabye leta nuko yorenganura abantu, nuko umuntu wese waba yaragize icyaregwa, niba ari umusirikare, niba ari n'umupolitiki, nibabazwe ku bijanye n'izo bahaye bareba. None ubwo butungane icambere buzana icizere mu baturage, bakizera leta, bakayikunda, bakayikorera. Icya kabiri bizana kubaha itegeko. Icya gatatu bizana ubusaba hagati y'abaturage n'inzego zindi zose za leta. Iyo ubutungane butahaba, buri muntu wese arwana no kubaho uko abyumva n'uko abibona. Noneho yamara gushakisha uko abaho, wa wundi iwe akavuga ati njyewe ndakwica ariko wowe ntunyice, kuko wowe ntuhaguruka ngo wirwaneho n'icyaha. Ibyo rero tukabona ko ntabwo bizaturoza, nicyo gituma mu by'ukuri n'uno munsi twongeye guhamagara ngo nihabe ubutungane, kandi ubwo butungane bube kuri bose. Nimba uno munsi Rutebuka bamufunze ngo bamusanganye imbunda, ese undi we uri muri biroze bishambuke cyangwa se uri muri mayimayi zindi za Yakutumba na Bayigwira, ese ko badahaguruka, ko tubona batabahagurukira ngo baze bababwire babafate aho bari. Noneho nabonye yuko hariho na federute bahaye babahereza ngo bagende ngo basansibirize. Ese ibyo badukoreye, ibyo irya mihanda yose yazambutse, barya abantu bose bapfuye, birya bintu byose byanyazwe, ntaco bibwiye leta. Kumva kuko ntaco bareka bakazunguruka ngo bakore amasansibirizasiyo, sinzi kugenda ngo baba barabibonye izo nyandiko. Ariko ku bandi bokora ntaco bakoze, uwishe umunyamurenge, watwaye inka y'umunyamurenge, wayiriye, ni nkaho ntaco bakoze, ni nkakoga. Simvuze yuko ariko baye batekereza, ariko ubwo noneho ko ndatekerezaga mu ruhande rwanjye, ni ukuvuga ngo uwaye ukorera umunyamurenge ikibi, ni nkaho agahayakorera abandi ikibi. Tukavuga ngo ibyo si byo, nibakora ubutungane nibukore kuri bose. Niba leta yayivuga ngo utwaye imbunda atari umusirikare n'icyaha, ni kibe kuri bose. Niba ari ukuvuga ngo wagurishije amasasu n'uwayaguze n'icyaha, bibe kuri bose. Ariko kama kubera iki leta ifite bano basirikare bakwiriye gucunga umutekano w'abantu badahaye babikora? Ko barakubwira inka ziraye zigenda zagiye n'uno munsi atuwa kilometero na aeroport, hari abasirikare bangana gute, hari abajenero bangaye. None ugatekereza ko turavahe tukajahe. Ngico ico n'uno munsi dusaba leta ngiturenganire, leta nitange ubutungane kuri bose, budahenga
nuko nico gituma wabivuze mu rwandiko twanditse nico twasabye. Urakoze cyane wenda mbaye satisfait kuri ico kibazo kuko byasaga nkaho bitanasobanutse wa mugani cyo mwasabaga umuntu akabihuza n'ibingibi biri kuba uyu munsi. Bwana Gadi, abaturage muyoboye mu Minembwe bavuga ko ari batwirwaneho nkuko nawe wabishimangiye, ariko nyamara ejo bundi muri raporo ya ONU yasotse yashinje umutwe wa twirwaneho gufata ku ngufu ndetse no kwica inzirakarengane muri raporo yabo iherutse gusohoka. Donc hanyuma ubwo abantu muyoboye bashinjwa ibi birego, mubafasha iki noneho mwebwe kugira ngo babe bagaruka mu nzira imiryango mpuzamahanga yifuza? Ikibazo gikuru nuko ibyabaye muri kano karere, kano gace k'imisozi miremire bitazwi. Nyine abantu benshi b'abanyamahanga bahabwa amakuru atariyo, kuko nyine hakaza ikintu cy'ikinyoma cyo kubesha ibintu byinshi kugira ngo nyine bacogoze twirwanyeho. Nakubwiye hano mu Minembwe niba uhazi hari brigade y'abasirikare. Brigade ni amabatayo menshi y'abasoda kandi bameze neza kandi bafite ibikoresho bitari bikeya. Ariko nkubwiye n'amakuru yabaye uyu munsi. Byageze aho nyine abaturage, jewe ku giti cyanjye nk'umukozi wa leta nanjye natanze amaraporo kuva kera. Ayo gasa amakuru ya none, amakuru bihera ngo muri 2017, 18, 2019, 20, ubu none ni 2021. Arebe ku inkazinyagwa iki gihugu cyuzuyemo abitwaje ibirwanisho, ani rurenge bagaza bavuga bitwa ba Murumba, bitwa baya Kutumba n'abandi banyaginka gusa babayeho banyaginka. Ariko akagace gasa n'akaretswe. Noneho rero raporo nyinshi zirimo amasantima, raporo nyinshi mu by'ukuri ni ibintu bandika kuko nyine bizwi ko abitwaje, none se ko abagabo baryuzwi bo mu Minembwe boja gufata ku ngufu bande, baja gufata bande, babafatiye hehe? Kuva umwaka ushize nje naraha mu Minembwe, indava hano mu Minembwe, nta muntu urenga, urabona hari inka za nyagiwe hariya mu Rudabagiza, niwo mwisho ugenda amarango yose uhuruke mu Gahwera, ntaworenga hirya, urenze hirya nuko uribuka babadamu barasirwa hirya nuko bari barenze gatoya. Ahandi ni hano, naha turi hano mu Minembwe, urasubira ugende turenga mu Biziba, ujabuke Gakangara, ujabuke Muriza, ujabuke Gakenke, yose naho ngaho. None nkaho nkubwiye hano mu Minembwe, ubona se wofata ku nguvu bande? Aba batwirwane hose bafashe ku nguvu abadamu babo bande? Ibyo kandi ibintu bigoye gusobanurira nk'abo banyamahanga nyine baba babyumva gutyo ngo bafashe abadamu ku nguvu. Hari cyagiye habaye intambara ya Gitupu, sinzi ko ari aho wenda bafatira, kuko bari banditsemo byinshi z'ibinyoma, na ba minisitiri uriya wa interieur yarahageze, ariko raporo bari basohoye mbere, nyuma baze kwikontredire bonyine basanga ari ikinyoma. Noneho umubyeyi ukuye Imana yo mu ijuru, umubyeyi w'abantu hano ku isi ni leta, niyo yonyine yosubiza abantu ku murongo. Abantu ntibavuye ku murongo ngo ni ubushake bwabo, ariko abantu bavuye ku murongo mu buryo bw'inzira zo kuvuga ngo reka birwaneho. Reka nguheze akarorero gatoya k'ibintu byabaye igihe intambara yatangiye iriya yo mu Mibunda, umunsi ku itariki 7, ndavuga hari Turambo,
tariki 7 z'ukwezi kw'icyenda 2019 hari abasirikare mu Gipupu, hari abasirikare aho bita Lubunga ni Nazareti, hari abasirikare kwitara aho hatatu n'imbuzi mu mibundo gura byumvise. Amayimayi baraza baca hagati bavinya bindi baca hagati y'ayo maposition abiri, baraza barinjira mu turambo bagera kwa Muhire, baranyaga barasenya barazamuka bararenga mu Marunde kwa Kinyama, baratwika bararenga batwika amazu makeya yahajya hakurya muri Kivogerwa hasigaye kilometero 2 ukagera kuri eta majoro ya batayo yari mu Mikenke. Ndetse hari akandi gaposho gato y'ahantu bita Ibukunzu. None wonsobanurira ngo abona abarebere bazi ngo inyuma hari amaposition atatu y'abasirikare, ariko baraje baraye batwika amazu basenya, bukeye mu gitondo bashoreza inka calmement baragenda baca hagati y'ababasoda bose. Izo bisobanura icyo gani n'akarorero kamwe nguhaye gafatika, ndetse hari n'akantu ka cartographie gasohowe na MONUSCO bigaragaza amadeployement cyangwa se ahantu hari abasirikare ba FARDC n'ahantu hari ibiraro byose byanyazwe. Donc ibyo ntabanga ririmo n'ibintu tubwirana gutyo kuko twarumiwe. None rero ni ukwinginga ayo mahanga naze arebe misere amagorwa abantu barimo, barebe batahure nyine n'icyatumye abantu bafata imbunde ukibazaho. Wenda aho kuvugaga ngo basimbire vuga ngo bafasha abagore bagize ikintu gikuru ni kuba ariko saba abaturage bose bafata imbunda. Leta yaruhiye, leta dufite polisi, iyo ni service ishinzwe umutekano idepanda na ministeri ya interieur, dufite FARDC nabo muri ministeri y'ingabo yo gucunga igihugu. Ngaruke kubwire ukuntu n'abarundi babyiviyemo, baraza iriya hose hano bagiye babafasha, tukibaza aho baza baca, uburyo bazino baje gute, baje gukora iki. Izo ni ibintu by'ibibazo by'isi abantu baba bibaza. Imbunde si nziza, ntizivuga neza, ntisa neza, none abantu se bayirukiraho bashaka iki. Ariko nuko iyo ari ikintu kiza ku buzima bw'abantu no kubaho kwabo, unyaza umunyamurenge inka, nawe urumva ndabizi ko uri umunyamurenge wenda cyangwa n'undi munyamurenge wese uhaye wumva azi icyo bisigura. Iyo uhaye umuntu inka kuri ubu umuhaye ubuzima, iyo umunyaza inka uba usa n'umwishe, uba usa n'umumazi. None mu gihe baba babona bati non seulement ubu tugiye gupfa dushireho, ariko noneho habe n'iyo twohagarara wenda ndibatwike, ariko kutujanika byonyine bisigura ko ari urupfu. Tugiye gupfa nyine, turapfuye, tuzosoma, tuziteza imbere, nta kintu tuzageraho kuko icyo twamenyereye ari ubworozi bw'inka. Izo rero muri ukuntu kuko ngo basohoye icyegeranyo ngo bafashe abagore, izo sinzi wenda akarere ni kanini aho basibule sinomenya hariho, ariko icyo ni ukubwira nicyo ngicyo. Twebwe hano mu Minembwe nta muntu urenga hirya, tugenda turi muri rayon y'ibirometero nka 10. Ufashe umuhano uheka ni Gakangara, ubona umuhano uheka muri sud mu majepfo, umuhano uheka muri nord cyangwa se mu buraruko ni Gahwera na za Karingi. Iyindi mihano iheka ni hano biza Bideguka Gakenke, Minembwe urayirangiza. None se ubona bo ufatira abagore aho ngaho kuko wumva hameze. Naho hirya yaho nta muntu urengayo, barengayo ni FARDC, hirya yaho n'ayandi moko hamwe n'amagurupe arme nyine y'abamayimayi n'abo bandi baza kubafasha. Ni kuko ushobora kukubwira Ambrose
Urakoze cyane Dr Lazar, wenda tunagana no ku musozo w'ikiganiro cacu. Muri iyi baruwa mwanditse mwavuze ku basivile bishwe na FARDC ndetse n'umusoda wishwe n'abantu bataramenyekana kugeza ubu ngubu. Hari n'ishimutwa ry'abasoda ba leta ya Congo, donc FARDC. Igikorwa bivuga ko cakozwe n'abarwanyi b'abasivile batwirwaneho nkuko mwebwe mubita, ariko bakaba baraje kubarekura. Mubona hakorwa iki kugira ngo izi mpande zombi zongere zizerane? Ndatekereza kuko mu by'ukuri kigiye kibura habuze kwizerana, habura ubusabane. Nico gituma nabivuze nti ahari ubutungane n'ubusabane. Ubutungane si ukuvuga gusa ngo nakoze icyaha bancira urubanza nibwo butungane. Oya, habe niyo mfite inzara nkabona ungaburira, kuko ubwo ni ubutungane, kuko ni mu maduwa cyangwa se ni mu burenganzira kugira ngo abeho, agire accès ku buzima, agire accès kuri protection, agire accès kuri assistance humanitaire mu gihe ari mu bibazo. Ubwo ni ubutungane, ariko ubwo butungane nta buri mu Minembwe. Ahubwo nikintangaza, nejo bundi nari kumwe n'abantu nyine babo ba Nations Unies, twari kumwe bamwe, ndababwira nti niba mwe mushaka n'ubutungane ku nk'ibi muhaye muvuga, mutekereze kuvuga ngo abanyaminembwe bagize imyaka kuva mu 2019 kugeza none nta bufasha bw'ubutabazi bw'ingoboka bari babona, ari leta cyangwa se ari n'abayifasha na Nations Unies nayo ubwayo. Ariko ntibaretse kuza mu Minembwe. Muza n'imitwe ngo muje gusura abantu, ukuye no kuvuga ngo mufite murabishinzwe. Nta mutima w'ubumuntu kiba mu bantu bwo kuvuga ngo turebe abantu ko barishwa buri munsi, abana bakishwa, abagore bakishwa, ibyabo bikanyagwa, abasigaye bakarwara bwaki. Aye mu barero leta irahari, Nations Unies irahari. Ese ubutungane mwebwe mubaye mushakira abandi, mwebwe mutabakorera umuzima bayende? Icyo ni ikibazo kinini gihari. Ikibazo kindi gihari ni ukubona abantu baza ngo baje kugira mankete y'ibibazo byabaye, aho kugira ngo bashake umuzi w'icyo kibazo bakareba amakonsekansi y'ibihaye bibi. Ntabwo tuzigera tubaho nibakomeza gukora bene uko nguko. Icyo dusaba leta ni uko igarura icizere mu bantu n'inzego zayo zitandukanye. Ni ukuvuga leta, ubutegetsi bwayo bwegera abantu, buhumuriza abantu, igisirikare n'igipolisi byegera abantu, bihereza umutekano, bihumuriza imitima, bishobore kuragira nubwo zashize, ariko umuzi wazo ntiwashize, Imana yaziduhaye n'ubu iracahari, irashobora kuzazohereza n'izindi. Ariko leta ikwiye kuzana abasirikare, ikazana icyizere mu bantu n'abasirikare, ikazana abasirikare bakuza abaturage. Ubwo nko kuvuga ngo abantu ntibashobora kugera ya Ruhemba, muri Ruhemba hagati ya Ruhemba no kugera ku kibuga nta ruzi nta rumwe ruhari, ni akamina gusa gahari n'ikaziranyazo.
abasirikare baruzi icyo ngicyo nta kibazo aho abantu barahaguye nta kibazo none ukumva kuko hoba umutekano umeze hoba ubutungane bumeze hoba ukwizerana kumeze abegereye ubutegetsi muri hejuru ya ko n'abari hafi ku nzego zigiye zitandukanye turabasaba ko nibaze begera abaturage babaho bongere batange protection ku bantu bose noneho abaturage nta kamaro kumva kwirwanaho mu by'ukuri nuko kugira leta barananiwe gukora inshingano noneho reka mbe nirwanaho uzagiye nawe uzoke mu bibazo zawe ukazaza ukirya akanyama ukandeka sintekereza kuko abagore b'abanyamurengekazi abagabo b'abanyamurenge abasore b'abanyamurenge bavutse ari kwirwanya ariko babaye twirwaniye kubera kuko leta idahaye ikora inshingano zayo kandi kuko metero yabikozeho kiduhaye twitwara gusa nuko hari ubuhangange bwa leta cyangwa se abasirikare ba leta batari bakora uko bikwiye ariko ko turicwa nuko muri ubwo burangare bwayo butari gusa kuri twebwe ariko duhaye tubona ko haza n'amagurupa aja gutya inzuzi kajabuka imipaka nabo bakaza kutwica nta na tusanze noneho bukibaza aba bantu baza baca nimba baza baca ku mipaka ya Kongo ese leta irabizi leta izibabona leta ifunze imipaka izimenya yuko baje bafata kwica abaturage babo ibyo ni ibibazo kandi mu gihe ubutungane butaraba kuri hose ubutungane dukeneye yuko abana mu mirenge biga iyo ni duwa yabo dukeneye yuko baronka ibyo kurya iyo ni duwa yabo dukeneye yuko baronka n'aho barara ube ntutekereza ngo kuvuga ngo kuva mu 2010 kugeza Nations Unies zenda mwegereye icyicaro cya iyo ngiyo muzoba base yuko ese ni byari iyo ibibazo bimwe bakabisiba ni byari umuntu akwiye kubaho ese ni mu gihe bo bakwiye kuvuga ngo cyangwa ikwiye kubaho kubera ko n'uburenganzira bwacu kandi ikwiye kwihagararira kanabihamya ntabwo tugeze yuko undi muntu ngo azaze gusa yice yice undi aze yice undi aze yice ngo turere amaboko ko turavuga ngo ufite uburenganzira bwo kubaho wese akwiriye kuba niba za nzego zibishinzwe zidahaye basaba ngo uwo ari we wese ubishoboye abivuge ariko kandi kitureka abantu bakomeze bishwe baze bishwe none bishwe ejo imyaka ine ishime itanu icumi irenga no seulement yuko bakuziza zawe ariko bakakuziza nuko bareba ndatekereza yuko icyo kibazo ari inkoramutima kidukwiye kuzizwa ibyacu ngo tuzizwe nuko dusa cyangwa se kuko buri muntu wese afite ubwo burenganzira bwo kubaho kandi dukwiriye twese kubaho ngatekereza kuko zenda ndavuga ikintu cy'ubutungane cy'ubutabera kitarajana n'umutekano w'abantu ntabwo na rimwe kizatora umutekano w'abantu urakenewe kugira ngo n'ubutungane urakoze cyane ndi kubona Chef Gad
mugenzi wanje uri Bukavu ambwira ko hariho deconnexion y'umurongo wiwe uri komeza kuvaho, kandi imirongo ya hariya buri gihe iyo turi hano iratugora. Wenda ndaza gusaba ko bagerageza kumwiza kugira ngo abe yadusezera no muri twari dusoje. Ariko Dr Lazar, hari ikintu uvuze wenda gitumye nongeraho ikibazo ko shefu Mukiza we ndumva mu by'ukuri ibyo twashaka ko avuga hano yabivuze, ariko nkigufite hano twibanze ku karere ka Minembwe, ariko akarere kose kaho plateau karimo intambara. Wakomoje ku mitwe imena igatambuka inyura ku mipaka y'igihugu nk'aho kitazitiye, kitagira imipaka, kidafite abakirinda. Bintera kukubaza kino kibazo. Haravuga imitwe nyine mu karere kose, nubwo twibanze kuri Minembwe gusa uyu munsi. Ho plateau irimo intambara yasenye ndetse inangiza byinshi. Haravugwa Red Tabara, haravuga Imbonerakure, haravugwa FNL, haravuga imitwe y'amahanga ikorana n'abanyagihugu. Amakuru atugeraho nuko n'uyu munsi mu Rurambo barwanye, ndetse kugeza ubu ngubu hariho pertes humaines, hariho abantu babiri bamaze kwitaba Imana. Hanyuma mutekereza ko uruhare noneho rw'abaturage ari uruhe mu gufasha leta? Ko mwagiye mushira mu majwi leta, n'abatumirwa bose twatumiye hano bagiye bavuga nabi leta, bavuga ko leta idakora inshingano zayo, none uruhare rw'abaturage, mwebwe abaturage mutuye ku karere, nuruhe ruhare, niki mufasha leta kugira ngo noneho ibe yagarura amahoro, cyangwa se muyungane noneho muri izo bibazo byose biri aho ngaho? Bon, je ndatekereza kuko ikibazo cy'imitwe yitwaje ibirwanisho leta irabikurikirana, kandi ntabwo twebwe twanze leta. Niba tunavuga kuko hari ibidahaye ikora, ntibiravuga kuko tuyanze, kuko buri umwe yabivuze, n'isi ukuye Imana umuvyeyi wundi ni leta. Dukomeza tuyibwira yuko ikwiye gukora inshingano zayo kandi ikazikora neza. Icyo twebwe duhaye dukora, reka njyewe mvuge mu ruhande rwanje rw'uburezi. Kuva mu 2017 kugera none twigisha abana batagifite ubushobozi bwo kurihira abana. Ni droit mu burenganzira bw'umwana akwiriye kwiga, ariko ise wamwigishaga nta bushobozi agifite bwo kumwigisha. Dufite imfubyi nyinshi zabayeho kubera ibibazo by'izi ntambara. Abo bose leta ntihaye ibamenya ngo ibafashe. Noneho twebwe tukaza mu burezi, aba bana kugira ngo bicare babe aho badashobora gufashwa, noneho bahinduke bamayibo, twebwe tukabigisha. Urwo n'uruhare runini cyane dufasha leta kugira ngo tuzane umutekano. Mu gihe twobareka abo bana bose bakaja mu mitwe yitwaje intwaro, wogira abajenesi bangahe cyangwa se wogira abakurwanya bangahe? Urwo n'uruhare runini. Uruhare rwa kabiri dukora nuko tugerageza kuganira n'andi moko, tuganira n'amoko yandi yose atandukanye kugira ngo umutekano ugaruke. Ibyo ngibyo tubikora dufasha leta kandi twifasha ubwacu. Ikindi dukora nuko birya nakubwiye Nations Unies n'abariya bose bandi bafasha badahaye bafasha abaturage, twe ko turabafasha, turaza tukabahumuriza aho bo batabahumuriza, twe turaza tukabahumuriza, tukicara nabo tukababwira tuti tuzobaho, nimukomere tubeho. Mu gihe rero duhaye dushaka imbuto tukabahereza ngo nibahinge,
mu gihe tugenda duca hirya no hino kugira ngo tubashakire ico barya ico abahumanitaire badahe bakora twe tukabikora ahubwo turafasha leta kuko abo ni abantu ba leta duhaye dukorera. Ikindi nuko twabwiye leta ngo dufatikanye mu gushaka amahoro. N'ubushize ntameza birashize eta majoro yohereje abakoloneli babiri kugira ngo baganire n'abaturage. Ibyo ngibyo twabigizemo uruhare kugira ngo abantu bahure bamoko atandukanye dufatikanije na leta, nubwo bitatanze umusaruro twifuzaga twese, ariko bitatuvuyeho byenda bivuye ku circonstance na context zari zihari, ariko abasirikare baraje turafatikanya kugira ngo tugende tuganira n'amoko atandukanye ko turakora ko turayifasha. Ariko ingorane ihari nuko mu ruhande rumwe uhaguruka twitanga tugafatikanya, ariko mu rundi ruhande inka zanje zikagendera ku ika yawe, abantu bakishwa n'aba element ba FARDC, ibintu bikanyagwa, inka imihana igasha bahaye bayireba. None ubwo tukibaza se turafatikanya gute? Ni bandi ico cizere kikagenda kigabanuka. Ariko muzi kuri twebwe nk'abaturage batuye mu karere, kandi wabivuze cyane nubwo duhaye tuvuga Minembwe, twebwe iyo tuvuga Minembwe ni ntabwo ari kariya hari wayo ubona ngo ni commune gusa. Hari iyo tuvuze Minembwe mfata hose ni ho plateau ahantu hose dutuye. Rurambore yarasenyutse, Bijombo yarasenyutse, Itombwe ryarasenyutse, ahantu twari dusa n'abasigaranye ni Minembwe hariya muri commune ya Minembwe. Ariko none nayo reba ari ziriya mvururu zose zihazi, dufite ubwo kuko ahari hoba hari abantu bafite umutima wo gukomeza basenga, noneho hakaba ibikorwa byo gushomboroza cyangwa se byo gushotorana, noneho ugasanga niza abantu barimo bariko bakora nabyo birasenyutse. Noneho Minembwe yose uko ingana ikabirashize, kandi ntitwokwemera kuko Minembwe ishira, kuko Minembwe nishira tuzaba dushize. Minembwe ntabwo ari akarere gusa, ariko Minembwe ni identite y'abantu, ntabwo tubihisha, ni iwacu, kandi turifuza kuko hakwiriye kubaho ni muri Kongo, ni akarere ka Kongo ikwiriye kureba. Kandi ntitubivuga nkaho tutazi ko hari n'ibindi bibazo za Beni, za Nord Kivu, iriya hose na za Ituri naho hari ibibazo. Ariko abakuru baciye umugani nabo ubwabo baravuga ibyabo, nabo baravuga ibyabo iwabo baravuga Dr. Nabyo baravuga ibyabo. Twebwe niko narimvuze ndi ikinyoni kinini uzukibona urinda ko turavugira Minembwe kuko ariyo turimo, ariko nabandi bakavugira iwabo. None tugasaba ngo ubutungane ntabwo bwobaho bwiza hataraba protection cyangwa se umutekano w'abaturage bose. Ariko reka wenda tunasoza ko bagerageje gushaka Gad kugira ngo aze dusoze anasezera abantu badukurikiranye, ariko ntabwo bari kumubona. Biratanga ikihe cyizere Dr. Biratanga ikihe cyizere noneho kuba urukiko rwazamutse rukagera mu Minembwe, nubwo mwebwe muvuga ko ntaco ruzanye mu gihe abo rwagombaga kuburanisha aho ibyaha byakorewe bamwe babajanye? Haratanga ikihe cyizere mu gihe noneho hahagurutse urukiko ndetse na guverinoma provinciale ikaba yabigizemo uruhare? Mubona noneho bitagiye noneho gukora kuri ba baturage banyu cyane cyane ko aribo batuye hari, ko nawe uvuze ati karana karanga kacu hariya ni iwacu? Mubona noneho ruriya rukiko rutagiye noneho kuba ikibazo gikomeye ku baturage banyu muri kara karere? Ubutungane ni bwiza mu ruhande rumwe, nka leta ni inzira imwe yo kwerekana kuko leta yegeye abaturage, ibyo ni byiza.
kandi birashobora gutanga icyizere mu bantu ko ubutungane bushobora kubaho. Wenda kandi icyo turabishigikiye, hakwiye kuba ubutungane. Ariko ubwo noneho nagarutse reka ngaruke kuri rya rindi nari navuze ni ubutungane bukwiye kujana n'umutekano. Mu gihe hatari protection y'abantu, nta gihe abantu batazirwanaho. Niba uno munsi hari ubutabera, hakaba hari urukiko mu Minembwe a 5 kilometre n'urwo rukiko, inka zikajanwa n'abamayimayi hari abasirikare kibagira ico bakora. Noneho uribaza ese urwo rukiko ruje rufite akamaro nyabaki? Niba hari abarutinya hakaba n'abandi batarutinya, niba abasirikare bari bakwiriye kurinda abantu n'ivyabo badahaye babikora, kandi bamara ntibafatwe ngo bacirwe urubanza kubera kuko batakoze inshingano zabo, wenda ico nico kizotuma abantu bacika intege. Ariko niba rukoze inshingano zabo, ni ukuvuga uno munsi twari dukwiye kumva kuko umusirikare uri ku muntu bamubaze bati iziriya nka zagiye z'abaturage, ese bano baturage bishwe gute, bano baturage kubera iki badasubira mu zabo? Ibyo ni bibi, nta kibazo. Ariko ingorane zizaba mu gihe urukiko ruhengama, kandi guhengama kwarwo ni mu gihe batumva akarengane k'abaturage, cyangwa se ngo bumve amarira y'abaturage, ngo bavuge bati narenganya ha. Murashobora kumvira muti ni abasirikare baje guca imanza z'abasirikare, ariko twari dukwiriye kubona na tribunal ikaza igaca imanza z'abaturage, cyangwa se igaca imanza civile, nizo ziri igaca imanza civile. Kugeza ubu ntarwo dufite. Kuba rero badutangizanyije n'ubwo basirikare none Minembwe y'abamilitarize, aho ni ukuvuga ngo urubanza rwose garuzaba rwinjire se rube rwa gisirikare. Izo wenda reka tuvuge ko batangiye, ariko n'izina na tribunal yindi izaza, ariko ntizize gusa nkaho zije gucumita abantu mu bikomere bari basanganywe, ariko ubutungane buze kuvura, buze ari umuti, buze buzanye amahoro, buze buzanye icyizere mu bantu n'ihumure mu bantu. Ariko nimba buje bugakora uruhande rumwe urundi ntirukorweho, izo bizakomeza bitubereye imbogamizi. Ndizera neza ko wenda ahari umukuru w'igihugu wabitekereje n'abo bakorana bakumva kuko ibi bikwiriye kuba, reka twizere ko wenda hazaba impinduka. Amadu vuga ngo nta kizavamo, cyangwa se ngo tutarabona uko bigenda, ariko kuba byatangiranije ko byagenze, bagafungura imanza, bakaburanisha abagurishije imbunde, bakaburanisha abasirikare bahari bicana, ariko wa wundi bavuga bati yarayiguze iwe bakumva ko adakwiriye kuburanishirizwa aho yayiguriye, akaza kuburanishirizwa ahandi. Ndatekereza ngo utwo tuntu nitwo ushobora gutekereza uti ahari ntibahaye bakora uko bikwiye. Abakuru baravuze ngo mafuti mugabo nibwo buryo bwe, reka turebe aho bigana, kandi mu by'ukuri turifuza yuko leta itubera umubyeyi natwe tukayibera abantu, kandi nibikora gutyo nta gituma Minembwe itazosubira kuba. Murakoze. Ndagushimiye cyane Dr Lazar, twavuganaga umuyobozi wa Universite ya Ebenezer ikorera mu Minembwe. Ndagushimiye cyane bwana
Gad Nzabinesha Mukiza akaba ari umuyobozi uyoboye ubutegetsi bwite bwa leta buri hariya mu Minembwe. Ndagushimiye kandi bwana Musole Jose Mulimo mugezi wanje uri Bukavu ku cicaro gikuru ca Kivutimes wamfasha kugira ngo ikino kiganiro kibe realize. Shimire kandi redaction ya Kivutimes yadufashe gutegura kino kiganiro ndetse n'abakozi bacu bose. Dushimire abadukurikiranye mwese n'abakomeje kutwandikira muri benshi badusaba ko dukomeza gahunda turimo, twibutsa abantu badukurikirana kandi ko turi itangazamakuru rifite ubuzima gatozi muri leta ya Kongo. Bityo rero abatekereza ko hariho aho tugomba kubogama bagomba no kubyibagirwa kuko turi itangazamakuru rifite stati. Ukaba rero mbashimiye cyane, njyewe nari Fredy Salusi wabateguriye kandi wabagejejeho kino kiganiro ndi muri leta zunze ubumwe za Amerika hano mu ntara ya Texas. Ndagushimiye cyane wewe wadukurikiranye kandi nkwizeza ko tuzakomeza kubategurira ibiganiro byiza nakagaruka. Mugire amahoro ya Kristo. Tubibutse ko twari kumwe muri kino kiganiro na bwana Gad Nzabinesha akaba ari umuyobozi wa commune rurale ya Minembwe. Twari kumwe kandi na Dr Lazar Sebitereko. Nibiba ngombwa rero tukaba tuzongera kandi kongera kubatumira kugira ngo baze bagire ico bavuga mu gihe tuzakomeza no kumva ico igisirikare kivuga kwijanwa rya bwana Rutebuka umuturage. Abagenzwe bemeza ko ari umuturage. Tukaba rero tuzahamagara igisirikare mu minsi mikeya kugira ngo twumve ico bateganya kuri Rutebuka. Nibidukundira rero nkuko usanga tubigenza igisirikare kikatwitaba tuzabagezaho amakuru yose y'idonido. Shimira abantu bose bagize uruhare muri kino kiganiro. Gushimira wowe cyane ukomeza kudutera inkunga mu buryo bumwe n'ubundi. Nakagaruka Nyagasani akomeze kubagirira neza. Bye bye. Fredy Salusi.